bwega sana kairi murithire wa Meru TV no ntuwa kwina mbere kwa wiki oneni ya TV yaku kumara twarikia ndeto cia Meru TV na thaino ende twina mbere kwa tukiwa tena mutume kwa mwathani nduwe cionde cia Jumaine tuthia na mbere kwa tukiaragiria mantu makona kirira kiri mugongo hara twe na mbere kwa tugitarawa na kwariria mantu mwanya tu magutunenkera kirira na twina mutumiki wa mwathani Bishop Charles ora twinwagao ogorobwe mundi karibu sana mutumiki wa mwathani. Thank you no ba ukinya na ibwa no ntuwa kwina mbere kwigwa ndiko ya ndikidene ukuria Zaburi. Yes, Zaburi 72 mustari wa 5. Ngo kiu enda mutegeria underline tigeni kwaria ometie nkingo ni kwithirwa ukirua na iguru gutiumaga gaiti kana ruguru ningi gutiumaga umotho indi Murungu niwe mwathurani anyiagia huyu akaregia ungi na kenda kurikiria kenda twetana mpango ugakuthoma yuku rito bara Juno 29 yes verse number 1 iruga uria wonagirua mathukia magita ya maingi na akomia nkingo yawe kaune kantuti na njira ya kumutethia kaura na ni atia mwandiki wa Bible enda kuonaniria tubaterie kwithira tukiga gwa kiuo yes na mwana tuthire tukigita kirira na kenda kirira kionora aria gutina aria ni tuburite kugita wathiki ni kenda tugita kirira yes na kirira nakio gigatuma tugita umenyo na umenyo bugatuma bugatwa ume na ume bugatutongeria mantune yetu yonde yes na kenda kirira giki kionora no mwanka kwithira kwena gintu twita watho bwa Murungu yes na watho bwa Murungu na bu kire batwi na mbere nkenda kwa mantu ya watho kwina mithemba ya watho namba bwa mbere mithemba ya watho muthemba ya mbere iwatho bwa nkwagaya nkwagaya ni traditions na watho bwa yairi iwatho bwa mantu yarekanitwe ni ikundi imugongo watho bwa andiki bwa kurukua na bwetekirwa bune bwi watho na bwa yathatu na buo iwatho bwi gitumi ya gutumi iwatho buria bwi gitumi ya gutumira inya ya Murungu na kwathikira ithugano ria maathana ya Murungu so kwina tugwita mwandiki wa ntatu ya kelesani traditional authority kwina legal rational authority na charismatic authority yes so watho bu Murungu na twete kenda twathikira watho bu kenda tugita kirira na kirira kina kyo twakigita na njire kari ino Bible ikuga mwandiko wa Zaburi arua ndaberere batigage kuikumagia bao metie nkingo no mwanga muntu athire na kanya ka utarwa especially ka kwa ile ndegoro ya narua ukenda kwa kwithira we muntu wena kirira no mwanka othigatire nteto cia mwathani yes ugakuthoma Zaburi 33:11 irua kirira kia mwathani igituraga Kenya na Kenya mathugani ya nkoro yawe yagakinyira nthuki cionde kirira ikiurite kinduki cionde kiaura kiri anaba banake kiaura kiri antu banene kiaura ki baraba tukuwa itu kwathikara Kristo na kirira kiaura ki atongeri ba mugongo yes na ikyo ntukona naru twite kwa remantu ya kirira ki mugongo na Bible ikawa Murungu niwe yanaga kirira indi muntu akomia nkingo yewe ne kayuneka na jiro mutethia kaura so ndena kirira kiri antu bonde baraba iku ndene ya mugongo yu wethire ni muthenjeri ethire ni mutongoria ethire ni mutongorua ethire i mwana ethire i muchiari no mwanka tuchue kirira kia Murungu yes antu Bible wakithari mu ikora betagira kirira batitagira kirira antu baraba ai na oke agutaka na aru akinya wagi ndoni ibwingita muno especially kiri ndukibithi na rengo ndakuwa we cannot deny the fact that wagi ndoni ibwingite uriguru muno na ingo ndakwariria na mwana uyu noe akobakia tabia
ironete antu barakuru bakithithia number 2 kwagirira kirira gitumi iko gutumite kwethira kwina marumi orova ko gutumite kwethira kwina nchambani yes uregi kurekanira machindano ikwaga kirira na kwagira kirira gitumi ukakuthoma ndenu kura Saburi 107 ni untu bwa uria boremere nteto cia Murungu kirira kia uria uri iguru muno barakeagira inya ni untu bwa uria baremere nteto cia Murungu kirira kia uria ari iguru muno ibakeagire gitumi na kirira kia kiragiro gitumi no ntu turenda kukomana na Murungu ria twina gintu tukwenda na muntu ruwe na thina akakomana na Murungu muno ageta kanisene akaromba muno a sacrifice muno lakini yare ikia kuwata yakara ya mpaka yes na ikio kuona kirira kia Murungu na gyo kwaga gitumi na boya thatu mathithio ya kirira mathithio ya kirira na atekirira kithithakia ya kuthoma John chapter number 4 kana Johana 4 mstari wa 9 irua kirira nakio gigawikira nkariunga ya utugi mutoyo waku na gikuretere ndiro ya uthongi so crown nkariunga crown ya wikira nkariunga ya utugi mutoyo waku so kirira kinya ki muntu ra wende either katongeretie either ke muthinjiri either ke muntu uriku ubateri kwethira ari ki kanye ne karabateri kwethira ari na bateri ikirira yes no tukira ki ko kareta crown iyo kareta nkariunga yo tugi mutwe na mutwe yo kagito tugi yo na ume lakini today tebo wokara na okay akwa ile kirira gekauma kuna kio tuchurigire ina gekauma mutegeri wa Meru TV okay akothoma ndenu kwa Jeremiah 3:15 irua nani nkabwa arithi ba kuburithagia baria bakaria uria nkoro yakwa yendaga baria bakabureraga na ume bwakirira ngona miari umu tutikuwa kirira na tutigagira na gitia gikario wita kuinja kirira ukware etu Murungu akarete arithi baraba mwanene na bara nkoro Murungu yendaga nabo bakarithi antu bebaritana kirira ikyo ntu naro tu na family tukiritana antu kirira good kenda antu baba wata kirira aho karega kirira ni atego karwa ukarega kirira ukarega muntu weto wa Rehoboam yes Rehoboam de ne ukuria First Kings kana nene ya mbere 12:8 aetere kirira akorwa urithiria kirira kurithiria kirira atiga na kirira kira eta kinduke yao ami urithiria kirira na kirira kira yero ne antu banduke yao gitathirire bwega ngemuretere thinembi no ntu na atigire kirira na ari gutiga na kirira inkwenda kuwira mutegeri wa Meru TV no mwanka twende guchwa kirira yes na kirira na kyo womba ukiona kiri kiuo kia Ngai womba ukiona ki muntu mukuru akuru kiuwe yes muntu ukurira lakini kirira kina kyo kiurite watuke kinya antu babethi batuti yakuru batuti antu barakura kuru yes kwa gitako wagi ndoni no kona wagi ndoni bukeya ikirira kiurite ikirira kinyite ukakuthoma ndene ukurire tore Lawi 19:32 irua dene ya ukura Lawi that 19:32 yes rungamagira mukuru uria uri na mbui na ukumagie uthiubwa muntu umukuru ukarega Murungu waku nini mwathani ukarega mbio mwathani waku endu uchoke oteye uthiubukuri yes na ukakuthoma ndene kura First Timothy kana Timothy 5:1 irua 3 ukorotetia mukuru mutegeri wa Meru TV dikira ukorotetia mukuru ni kabo mwere nchage ukimukinyagiria mantu tare abagu na antu bara anake tabari atana babagu ibo kadi nowadays no tukirira ikiurite watu wamekuwa don't care yes ombo tulimana muntu ometirumanya muntu erumana ene hole na iko kuona kinya gwethire imutongeria ate ku respect muntu mukuru kirwe muntu unagite
no kona muntu wena wikumia ago chiona na agitekerera na kirira kikyo kiuga atiri twinyiye etwana tunini so mutegeri wa Meru TV warore wethire we oro atabake iriku oro kiwango giku wethire oro andini iriku yes no batethwikirira no tukirira gikaura yes no batethwikirira no tukirira gikaura tutigita ume na ume na bubo kaura tutimenya kuthithia mantu na ndenda kuramiri uno ntubwa mantu ira tumbike kwenda kwithira tukiuranagia ni tubwirite kugita wathiki one twathike yes twathikire kinyo authority yes twathikire bara batwatha number 2 twagita wathiki nikenda tukagita kirira menya okarega kwathikira mwarimu ukaranthikira cine utiona kirira ya kuthithia mantu ukuruka kigerio kinyarira tubeta kugimarua ndakati ta kugimarua yes ikaga gwathiki itiumba kumera kuo ciena kirira ndo gathiki wetera ata iborire okaga kirira wathiki kinyara weta barracks kwa jeshi utotobora no gokengwa ndo no agire wathiki yes so ura tukagita wathiki bogatuma kirira kiona kanya nako kirira kiu gitumaga tugita umenyo kwina mwanya yo umenyo na ume ni tobiyele tofauti yeah menya kwina knowledge na wisdom dieto ruri ari ntobiyele bigone lakini twabia thora na Kimeru ni ntobiyele tofauti na twageta umenyo bona bwo bogatwa ume umenyi bwo bogatwa ume umenyo bwo bogatwa ume na ume bwo bogatutongeria kuthithia mantu ndirombara yakwa mutegeri wa Meru TV yes ugeta wathiki ikenda wathiki bwo wakuretera kirira na kirira kina kio ikenda yakwa umenyo ikenda umenyo bwo na bwo ugatuma ugeta ume na ikenda ume bwo bwa gutongeria kuthithia mantu meaririene mekarirene michokeriene mantu mithuganiriene na kinya rantu baigwa bakundifa yes kire opinions ume bu wa gutethia utone kana we mujinga thuru into biroka ritana kanywa gaku no tubire bithugagia muntu tubire biendene bira biuma na iro ndo gure the other day nke yako wankarumana utebingi biyuri ni irumi biyuri marumi yoyuri so mutegeri wa Meru TV tubati kugeta ume na kire tugeta traditional authority. It is a type of authority that comes from tradition ancestry or custom kwene nyakirira kya mitugo kya itawata nkwagaya nkwagaya na teikuwa culture moves people culture ni tikretie muntu umwanake athiria muntu umwegitendo number 2 na renguo u ndekwenda kwa muntu otena ndeto ina kwenda kwa china ki foundation ke menya ote mwana arumethe irume ke mwata lakini ithe no arume mwana na kirume ke mwata yes na inkwagaya na tokinya tomage inkwagaya na ate Murungu no akuga Ephesians 6 yes na bwana ri atekagire ni achiari benu no tubo mwanta ntonto no ukwagirita magita monde ikagira babu na nyakwe nonto ya tanariro rira wirane igenda matuko yaku yongero so nawe mutegeri wa Meru TV we muchiari what is your task what is your duty irwa na abu achiari ri bukagondokagirenia na benu na mithuro indi barereni na murere yo bonelia ura bathingatanikia na Murungu yes na muchiari uke yakwethera wete instrument ya cash the seed kana mbewera wandite ukavest so mutegeri wa Meru TV gitakirira ya kwanda mbewe ndongi no harvest mbewe ndongi ni return yes nkenda gwita ngenda tuthie kwinera itwa legal national authority it is a system of governance that is based on laws and regulations rather than personal traits or traditions sheria ene watho rabu eki no ntuba mantu yari kenwe yandikwa yaringero kura yetikirwa na yakolokwa na iya bati kwathikirwa
munene wa munene yakwenda abaterie kwithira atongeretie antu na gitekirira kia Murungu kenda amenya gutongeria antu Solomon arombere Murungu Solomon ari munene Yes. lakini Murungu ari mwira ndombe bila kwenda amwire mpa umenyo mpa ume yeah. na rero mbere ume no ero into bionde no tuwe na ume ugire ume ukamya ocho mbecha ugire ume ukamya ukaria family ugire ume ukamya kugita magamba ugire ume ukamya we conduct no ugire ume waigere kira antu bakuthilungite Yes. na mwicho igento getawa charismatic authority. It is the right to use God's power as given by God. It is closely linked to the idea of power in Scripture. Na ote kire antu babonde ke authority chionde ithatu ni waki side chionde. No tunarua tukakiri culture ikiombira culture watu kanteme yako gura mwaro chia. Leviticus ni kuwa teme yako gura mwaro nyoko. Yes. You see? Yes. Lakini kwaga kirira ki igukinyete to an extent anto bakaro nyomo. Anto bakwaga kirira na kira kiurire uthi ume. So ukakona muntu ro ukoyokia mwaro ngina ri ena ume kana ena wa. Oyu ena wa. Uthi ume na bu. Haya ukakona muntu ko yake ukia ntomurume. Ntomurume yonge akagura. Urendo mbira bu ume. Atie na kirira. Uthi ume na bu. Na ntote uthi kirira. Na kirira ki Bible, the fear of the Lord is beginning of wisdom. Yeah. Bwega sana. Mtu noende kuuria kirira kitwaragia kirira. Kumba kwa kwina kirira kia Mwathani na kirira gite kia Mwathani? Yes. Kwithira kwina kirira kia Mwathani na gite kia Mwathani. Example, kwa ile mtu wetwa Rehoboam. Ero kirira ne akuru. Then ukurea First Kings chapter 12 verse 8. Kenda kira kimutongeria na kimuikia steps. Lakini no aropt ko decline koreka kirira kenga akuru as he can devise arrangements bawe no I get down for yawe in support of that ukakothoma igure tore Zaburi 1 irua kitari mo ikire antora batitagira kirira ya antora bai meaning kuranto babai na rego talanto babae famina. Yes. Kato trianto category ithatu. Ou authority ithatu. Kuna mtu wetu wa bandi sina. Yes. Na kuna mtu wetu wa ngudi sina. Ala, kuna mwezi mwega? Yes. Na mwezi kuna bandi sina, kuna ngudi sina na saved sina. Na bonde sinners. Yes. One saved sina. De muye wonoke tu. Idhareke Yesu. Yes. Ona wembandi sina, I mean good sina, I candidate to a salvation. Okay. Non to we areta adithia manto yawe ateta tugenya manto Murungu atemenya nayo atiromba lakini muntu utirima no ethire nya ukenda kuthiria muntu bubu yakoroka thithia bubu na wete mu Kristo na tae mu kanisa wambo utirima levere lakini aite takina ngua acha itani ara wa kanisa. Yes. Good sina. Bad sina imuntora moya menya ogeta kuwata oro ikendoro ga muntu ko bangita no banga ngarama. Imbadi sina. Imuntora muite korega na Murungu wa mupinga Murungu. Imbadi sina. Imuntora bangire imagine nanga huku magenda membiki nyambo na otonga mantu mako mathibo ya bwankwenda imbandi sina. So watimana na mbandi sina witho gani akwagira ikari kiega ate kwagira kiega lakini watimana na saved sina moyorokeri not the facts remain that all of us we are sinners. Yeah. Through meia ya Adam and Eve. Na Bible kuwa na oke akwithira tu atutena meia ni uchia yeto chia kia na amete nkorone chietu. So every day, every time we seek God na toka repent. Na tonto ba sacrifices. Apana. Murungu atendakia kitarimo. Atendakia orokeri.
keyanaga tu keyanaga Eh. example rinje so akuritana rizo baba wetu rori iguru ndio turakure athuru wendo bwaku bwe andi iguru bweku andi iguru what do you get wendo bwaku bwe andi iguru tawara bukarina aku iguru twena aruru bietu no turekere mawiya yetu nje so kuritana rizo tabwa turekagira tabara turekera bara betate so urekeri isaiko ndiromba urekeri kenda kinyeni undekero kenda ndekerwa na ndekere kenda ndekerwa wale kurekera utirekero okay yeah. So antu bube na kirira kiu ke barbaro babarekerwe no ntuibe ichi no bago magerione ni antu babega na bena kirira kiega na kira number 1 ikira ke Bible no te untu bwa kirira kana untu bwo kubonde Bible Emmanuel imap yes yena mantu yonde nonge ndo yona wayona ndene kiuo kia Murungu dikira kiuo kia Murungu torera kiuo kia Murungu bogane kiuo kia Murungu litamwe na kiuo kia Murungu eta na kiuo kia Murungu na chuomenya na kiuo kia Murungu yes kia autoria moyo na riu tukwa kiuo kia Murungu tieti umenya mutiumana ngibu mainya kithomone but education only kithomo kiritana mathogania lakini kuyo kiritana nkoro okay ko in other ones orenda utwera kwena kinya kirira ndeni ya kithomo yes okay kwena kirira ndeni ya kithomo no to example narua kia kwira ndo kirira kia na antena kia kwena technician mtu wa technical department yes kirira kiumte na kia ntemenya kiu lakini mtu uwe kirira kiu na ina expertise yu wolo kira kithomo kiu athomete yeah you see kirira kia muchiari na keo akwira muchi yotongera guo na kirira kiu antu nakumenya ntuto yu ndukona na kwina muntu ungi nawe wina kirira kithuki muntu uwe ichi ngwe ichi bra ulka yakina tabia kikuia kwera tukaiela na mumeru araua okay awitani na mwamba kuia ya mwamba so kwina example ga itedia okoya antu baile wa bana kira mukanda o itedia muntu omunene mono kirimene no ga kaka muntu kanini ndiguru yes no wera isi uko kuchionge oya kiro mumu oguru owe kirimene Murungu 0748918901 niyo namba ya wetu ya thimu namba ya SMS kana namba ya kuringa 0748918901 niyo namba yetu ya thimu murithiri wa Meru TV ukainambira kwiukianagia na ati labda ugebo waku tukirikiria no tunde na twena ndirika inkai sana twinambira kwigwa tukirikagira kami chokereka iri namba ni 0748918901 niyo namba yetu ya SMS kana ukaraniria na ati ugatwira labda uthite nambira kuritha mubango iru rutero riku na kuthinambira kwigwa ugitwataga uri rutere ruriku bwega sana kuona ndina ntwagana wana bethe tubakina mbere kwa bakimbaragiria yao ukurukira SMS kwa bakimbiraga barendeni zaidi na kumbirite ndome Zaburi 17 verse 5 na hata kuwe mutumiki tatureithire ngamba mtumishi atusomee Zaburi 17 verse 5 17 verse 5 Zaburi 17 verse 5 ugichwatia twigwa ntubaire ba thimu bare twirata Meru TV hello Meru TV hello Meru TV hello tugiere waringa thimu yaku tafadhali make sure utie kurayo utikugeria wegwa njambe gwetwa Paul Nkonge ketheka sana nuntu bwa kwegwe we mutamboni na ora ithete riwa ata mutumike Zaburi 17 verse 5 iruga 3 maguru yakwa yatwire yakinyite twirigo twaku makinya yakwa yatenderuka ni ouni ningwa ningo kairite tontuwe Murungu ukambitika nkindira gutu wigwe kwaria
Okay, bwega sana ntia menya urenda kwethwo no kwenda explain robwe kuwe kana nato kwenda kwirwa I don't know lakini arigite ga tumuthomere tuthome maguru yawe gaturi yakinyite tuirwo to murungu so igitarira ntho wakinya tuirwo to murungu yes ukagitakirira okay na ikyo ntugo mustari withia ndaturiwa onini ngwa tontu niwe murungu ukambitika ndagukaira we tuirwo one twa murungu yes wena kirira giki kia murungu tukugira yes okay bwega sana thank you very much nkuona no atukwina mbere kwigwa tukiwataga kandhukie arembera Meru TV naitwa Mama Nolan kutoka Kayole niko ndani salimia mtumishi bwega sana Mama Nolan wina arantere chia Kayole akambira ni Kim arantere chia Ruiri bwega sana Kim kethani sana nante chia Ruiri no bere bali namba kwa baikaraga nderi ya Meru TV na ikengo twinambira kwigwa tuki watanagira bwega mwenda mwaki bwega sana no tukinyago ndo no rembero ndeni ya mutambo ibwega no tukwinambira kwa kithikagira mubango akira kire mugongo salimika sana families na mtumishi tuna shukuru sana kwa huu mpango kwa sababu unaendelea kutuelimisha kauga washiriki wote wakae hapo kawera ende kawe okay kawera ende ni Lilian bwega sana Lilian akadhi Meru TV hello Meru TV hello ndikumenya nata kulinga thimu gakarakura aya uyu ni ndiona machine ekwendirwo nara iriruta mtu wetwa Paul Nkonge ndikumenya nata okuma umathimoni yaku kana no kulinga ukathikura aya nontu nkwana no gukuringite ukanyumanyumani kairi na tutina mbere kwigwa tukiwatanagira bwega sana mwekuru wa Martin ariwa okay okay oyo ariwa ni mwekuru wa Martin ariwa arindeni sana akagwana kuromba romberwe kengo kirire kitu kwariria thina mbere kwigwa aeke wataga bwega sana mwekuru wa Martin gwitigie mutumiki akarombera mantu maku kengo kirire kitu kwariria maybe thina mbere kwigwa ukiwata sawa asante uyo rembera muntu akarega kirira muntu akarega kirira giki akaragatea muntu akarega kirira giki akaragatea bwega sana kawewe na anateshe Meru bwega sana ntu nkono rindeni zaidi asante ntu wako inambele kwa wewe mutamboni hai ni Nesh kumanteche Meru aduga rindeni zaidi mbele kumana anateshe Machaka bwega ntu wako yokinya wewe mutamboni asante sana Judith wa Muchugu kutoka Rukura Rukuru kwewe ntu Rukuru okay bwega sana ntu wako inambele kwa wewe mutamboni mutumiki oyo ariuregia mtu akaregana na kirira giki tukwariria akaragata maybe tukirikarikiria ukakuthoma Proverbs Proverbs 11 yes. You know I mean 12 you know 12 riwa ura wendaga kwathwa nendaga umenyo indi urathwire ikanukia ni umuritu so ukarega kwathwa yes no karega kirira utigita umenyo no kaga umenyo urita you ne answer number 1 yes you loves knowledge loves to be told when he or she is wrong but you use it correction Bible echungu kuwa kuwa haya okay tukaringa exam na mtu wetu Rehoboam aregere kirira ge akuru auruthiria kirira kingi gitekira ke mubaterie na suffer the consequence yes so orega kirira there are consequences that will suffer okay bwega sana thank you very much Murethira wa Meru TV bwega sana mutumiki nontu wotu wa Kenya maybe nontu nkuona twena ndarika o chieri thatu tubagwa tukirekagira maybe megambo ya muthia labda mtu romba kwa kenda kwa nawe mwe labda ogombe kwa kimunenkagira namba yake ngo turikiria aya ora go kwikia kwethira akiandaga kwaria nani ni mwako mwana kenda turombera mu ategeri bau namba yako ya thimu 07 92 359 686 0792 359 686
na no tubatumiki Murungu atuteithie tugitakirira na tuchwekerera ki Murungu na muturire yetu yokagira tukagitakirira gikira ikareta umenyo umenyo watu matugita ume ume watuteithie kuthithia mantu kwithira igoni mutumiria ume bwanteithie kuthithia mantu kwithira imo biashara ume bwa guteithia kuthithia biashara na no tubatumiki kuromba turombe no tubwa mwekuru wa kaume Martin aturombe no tuba mwekuru wa Martin ya na kandi na mchungaji ende kiongozi kodika okay, let us pray. Baba yetu na Yesu Kristo tukumina gukirira tara kuno tubwa kirira kira orikio twariria kuma kiugana giaku Murungu okenya na kwina mwekuru wa Martin au arengenda Murungu Baba umuteithia gitakirira ki na gitakirira ki akomea na akomea nkuruki na akagita uma kuthithia mantu neri turakura kuma ntu nwagirite bega Murungu na ntu nyabo tuteithia tukethera twina program wi itukurombera tegeri bonde ba Meru TV ogarabari baraba ethirite be mutambone na marakinya tutaranire nabo utukuboku baingire na indena Kristo Jesu mwathani kuthara muturomba na witikia amen kayothera butharime na bugena gitari bwega sana mutumikia thank you no tukinyabwa kuya na ibwega no twakwina mbere kwa gitutharima 1 gutunenkera kirira kira kiagirite bwega sana thank you na murithiro Meru TV kinya unkatho chimwanya no twakwina mbere kwa wiki ni ya TV yoku maria twambirie mungagitania ka twakwendera tu otuo bwega good night.